Set keempat dilanjutkan antara klub Perbatasan melawan klub Bagale. Oke, nomor 2. Kalau menang non mi lau. Ya, iya. Kalau sabar itu kayak musika.
Mantap. Langsung aja. Bola, Peace. Peace.
Boleh boleh sih, ida bau ya. Oi. Yo. Boleh. Coba. Waduh. Kita set. Woi. Kita set. Set. Set keempat dimenangkan oleh klub Perbatasan.